inyuma y'ibigega bitanga inkunga zo gufasha abatishoboye bishorwa amasaga tiriyoni 12 z'amadolari y'Amerika na serivisi z'ubuzima zishorwa amasaga tiriyoni 5 z'amadolari y'Amerika, igisirikare kiza ku mwanya wa gatatu mu bikorwa bishorwa amaka yabo kuko agera kuri tiriyoni 2.5 z'amadolari y'Amerika ashorwa mu bikorwa bya gisirikare uteranyije ay'ibihugu byo mu isi yose bikoresha buri mwaka. Tiriyari 1 na miliyari 700 z'amadolari y'Amerika akoreshwa n'ibihugu bifatwa nk'icumi bya mbere by'ibihangange mu isi, hanyuma miliyari 800 zisigaye zikagabanywa n'ibindi bihugu birenga 160. Uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere ni nako mu ikorwa ry'ibikoresho bitandukanye bya gisirikare iryo koranabuhanga rigaragaza ibidasanzwe kurusha n'ikindi gihe cyari cyo cyose cyabayeho. Mu kinyejana gishize igisirikare cyari igisobanuro cyo kurinda umutekano cyangwa se ahanini kikaba igisobanuro cy'ubuhangange ku bihugu byigaruraga ibindi, ariko ubu birahabanye cyane kuko ubu ngubu ku bihugu by'ibihangange igisirikare cyabaye business kurusha uko kiba igisobanuro cyo kurinda umutekano, kubera ko iyi ni business ya rutura yinjiza za miliyaridi nyinshi z'amadolari y'Amerika buri mwaka kubw'inyungu z'ibyo bihugu bifatwa nk'ibihangange binyuze mu guteza intambara hirya no hino mu isi kugira ngo baboneke abaguzi b'izo ntwaro n'ibikoresho by'intambara inganda zo muri ibyo bihugu ziba zakoze. Ibyo bituma igisirikare ari imwe muri business rutura za mbere ziri mu isi ku buryo kampani zitandukanye zo mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubuyapani, Turuki ndetse n'ahandi zabaye ibihangange kubera ubucuruzi bw'intwaro mu isi kubera za miliyaridi nyinshi z'amadolari y'Amerika zinjira nk'inyungu budasiba. Bigendana no kuba rero ibyo bihugu by'ibihangange bihora bihanganye hagati yabyo mu gukora ibintu bishya kandi bitinyitse kurusha iby'abandi kugeza n'ubwo bitwara igiciro kinini cyane bigoranye kwiyumvisha kubera ihangana gusa. Marvin ninjye ibikoresho n'intwaro bya gisirikare 10 bihenze kurusha ibindi mu isi ya gisirikare nibyo tugiye ko muri kiganiro. Aha ni kuri Marvin Daily Official. Niba ari ubwa mbere wageze yibuka gukanda subscribe ndetse ukandi no kunzogera maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza. Ku mwanya wa 10 hari igikoko cy'indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya F-22 Raptor. Izi ni indege z'intambara fighter jets zitwara igiciro kinini cyane ku buryo indege imwe gusa y'ubu bwoko ifite agaciro kagera kuri miliyoni 350 z'amadolari y'Amerika. Umushinga wo gukora izi ndege z'indwanyi ni umwe mu mishinga yahenze igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko umushinga wo kubaka izi ndege zigera ku 187 igisirikare cy'iki gihugu gifite hagendeye yagera kuri biliyoni 68 z'amadolari. Iyi ndege ifatwa nk'intare yo mu kirere hibazwa impamvu igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere US Air Force kitayifata nk'inkingi ya mwamba ahubwo mu cyimbo cyazo hakifashishwa izitwa F-35. Impamvu nuko F-22 Raptor ni indege zisaba ikiguzi kiri hejuru cyane ku buryo wagera ku 85,000 by'amadolari mu isaha imwe gusa igiye indege iri mu kirere ibimaze kuyakoresha. Ni mu gihe iyi F-35 biri ku rwego rumwe ishobora gukoresha 50,000 by'amadolari y'Amerika mu gihe cy'isaha imwe iri mu kirere. Mu by'ukuri F-22 Raptor nazo ni indege zidasanzwe zihuta cyane ku muvuduko wa Mach 2 ukubye inshuro 2 w'ijwi. Kuri iyi ngingo ikaba irusha F-35 ugenda ku muvuduko wa Mach 1.6 ukubye inshuro 1.6 w'ijwi. Umushinga wo kubaka indege za F-22 Raptor watangiye mu mwaka wa 1996. Indege ya mbere ishyirwa ahagaragara mu 2005 ndetse bwa mbere ku rugamba indege ya F-22 yagabye igitero muri Syria ahavugwaga yuko ari ku birindiro by'umutwe w'iterabwoba wa ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ubwo hari mu 2014. Gusa mu 2009 Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe yahagaritse bidasubirwaho umushinga wo kubaka izi ndege kubera igiciro kiri hejuru byatwaraga, maze uwo mushinga usimbuzwa indege za F-35 watwaye akayabo ka tiriyoni 2 z'amadolari y'Amerika mu iyubakwa ry'indege z'ubu bwoko zigera ku 2,500. Uyu mushinga wunguye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko izi ndege za F-35 ibihugu byo mu isi byiganjemo ibya NATO byakunze ibi bikoko by'indege bigatangira kubitumiza ubutitsa. Icyo gihe F-35 yahise igisubizo kubera yuko indege imwe gusa y'ubu bwoko ifite agaciro ka miliyoni 110 z'amadolari mu gihe F-22 Raptor zakoreshwaga mbere zabaga zifite agaciro ka miliyoni 350 z'amadolari. Uko guhenda kwayo nako kwatumye F-22 kugeza ubu itunzwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Ku mwanya wa 9 hari Tu-160M izwi nka Tupolev Tu-160 Blackjack. Indege imwe gusa y'ubu bwoko ifite agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Iyi niyo ndege ifatwa nk'itinyitse kurusha izindi zose mu isi muri za karundura zizwiho kurasa amabombe, bombers. Iyi ndege ni y'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere, Russian Air Force. Iyi ndege ifite ubushobozi buhambaye burimo n'ubwo guheka ibisasu birimo ibifite imbaraga kirimbuzi ku buryo zifatwa nka bimwe mu bikoresho bihambaye cyane bishobora kwitabazwa igihe cyose intambara yaba yafashe indi ntera. Iyi Tupolev Tu-160 igenda ku muvuduko wa Mach 2.1 ukubye uwijwi izo nshuro, biha ubushobozi bwo kugenda itabonwe na za radari ku buryo wirasheho abibona umuriro uri kwaka gusa iyo yamaze kugenda. Ibi byose bituma abasesenguzi mu by'intambara bavuga yuko ahubwo
iyi ndege yakwitwa umwami w'ikirere ndetse na F-35 y'abanyamerika itakwigerereza iki gikoko. Mu ndege zose z'indwanyi iyi niyo ndege nini cyane hamwe n'uburebure bwa metero 54 kuva imbere ugana inyuma ndetse na metero 53 kuva ku ibaba rimwe ugana ku rindi. Ifite ubushobozi bwo kugurukira ku butumburuke bwa metero 16,000 uturutse ku butaka ndetse n'ubwo kwikorera ibiturika bipima toni 275. Umushinga wo kuvugurura izi ndege watangijwe na leta y'u Burusiya mu 2015 usoza mu 2020. Icyo gihe zikorwa byari bimeze nko kuvugurura kuko zashingiwe ku zari zarakozwe mu myaka y'1980 mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe za Soviete. Nibwo rero hakozwe izigera kuri 40 zikora mu ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Bwa mbere ya mbere yagaragajwe mu mwaka w'1987 mu gihe cy'intambara y'ubutita, kandi nabwo yari indege idasanzwe yari ikora mu ikoranabuhanga rigezweho ry'icyo gihe. Mwanya wa munani hari ubwato buzwiho kurasa bombe ziremereye ndetse na za misile Type 055 destroyer bw'Abashinwa. Ubu bwato bufite agaciro ka $920 z'amadolari y'Amerika. Ubu bwato karundura bwakozwe n'ikigo Jiangnan Shipyard gikorera muri Shanghai. Bukaba ari ubwato bw'intambara bufite ubushobozi bwo kugaba ibitero mu kirere, buhanura indege, bukarwanya andi mato cyangwa se ahubwo bukaba bwanagaba ibitero ku butaka aho umwanzi yaba aherereye aho ariho hose. Ubu bwato ni kimwe mu nkingi za mwamba z'igisirikare cy'Ubushinwa kirwanira mu mazi, People's Liberation Army Navy, cyane cyane kuko bwifashishwa mu kurinda inyanja zegereye iki gihugu kugira ngo Ubushinwa nk'igihugu bubashe kugira ijambo mu mazi ubwayo. Type 055 destroyer ni ubwato bw'intambara karundura bwaremewe gusenya no kurimbura umwanzi aho yaba aherereye aho ariho hose. Bukaba bwarashyizwe ku mugaragaro na leta y'Ubushinwa mu 2017. Bufatwa rero nk'ubwato bunini cyane kandi buteye ubwoba kurusha andi mato yose y'ama destroyers, bukagira uburebure bwa metero zisaga 180 ndetse n'uburemere bwa toni 12,000. Bufite imyanya yo kurasiramo ibisasu igera ku 112 yose. Byumvikana ko misiri 112 icyarimwe bubasha kuzirekura zikaba zajya mu byerekezo bitandukanye. Bukoranye ikoranabuhanga rihambaye kandi rigezweho rya gisirikare ryo mu kiragano gishya, kandi binazwi n'isi yose ko Ubushinwa budasanzwe mu ikoranabuhanga. Muri make, ikoranabuhanga ubu bwato bukoranye harimo n'irya radari rishobora gutuma bumenya aho ariho hose umwanzi aherereye mu nguni zose. Icyo gihe bubasha gutahura ubwato ubwo aribwo bwose, kabone n'ubwo ari submarine, ubwato bugendera munsi y'inyanja. Ubushobozi bw'ubu bwato burimo gutahura, kwihisha, kurasa ibisasu bikomeye ndetse n'ibindi bigira ubwato bwa Type 055 igikoresho gikomeye mu nyanja mu gice cya Aziya y'Uburengerazuba ndetse n'iy'Amajyepfo, ahakunze kugaragara amakimbirane y'ibihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani ndetse na Vietnam. Severodvinski class cyangwa se Yashin class submarine, ubwato bwa leta y'u Burusiya. Iyi ni imwe muri submarine z'ibikoko igisirikare cy'u Burusiya gitunze, ndetse ikaba imwe mu mato ya mbere atinyitse kurusha andi yose mu isi. Izi submarine Uburusiya buzitunze ari 5, buri imwe ikaba ifite agaciro ka $1 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Gusa leta y'u Burusiya iteganya kubaka izindi zikagera kuri 12 zikazarwana intambara kugeza no mu myaka isaga 30 iri imbere. Izi submarine zatangiye akazi mu 2014 zisimbujwe zari zigezweho icyo gihe za Akura class ndetse na Oscar class. Yashin class zikaba zizeho ubushobozi budasanzwe burimo n'ubwo kumenya kwihisha no gucenga-cenga ibikoresho by'ikoranabuhanga bitahura ubwato bya magnetometer, ikanagira ubushobozi bwo kugaba ibitero ku zindi submarine ndetse n'andi mato manini y'intambara, ikagaba ibitero ku butaka ndetse no mu kirere, ibizwi nka multi-purpose attack. Hamwe n'ubushobozi bwose rero, ubu bwato buha ijambo rikomeye igisirikare cy'u Burusiya kubera ubushobozi bugaragaza mu nyanja. Yashin class igira uburebure bwa metero 139 ndetse n'uburemere bwa toni 13,800. Izi ni submarine zifite ubushobozi bwo kwikorera n'ibisasu kirimbuzi, ikarasa na za ballistic missiles, ahubwo bitanasabye yuko izamuka hejuru ku nyanja, ikaba yanarasa ikiri munsi y'inyanja. Umwanzi aho ariho hose akajya abona ibisasu biri gupfupfunyuka mu mazi bimugeraho atamenya uko bigenze. Ibaze ko ibishobora kurasa ibyo bisasu byose iri mu bujyakuzimu bushobora no kugera ku kilometero, bituma iyi submarine z'amuzambere zitinyitse mu isi. Indege ya mbere ihenze mu isi, Bito Spirit Stealth Bomber, indege y'urukoko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwiho kurasa za bombe ziremereye. Hamwe n'ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko ungana n'uw'ijwi, iki kidege ubushobozi bwo kugenda kitabonywe na za radari. Iyi niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje izi ndege kurasa muri Irani, zikarinda zigenda nta umenye ibyabaye, ahubwo babona irimbuka gusa.
Iki kidege kizwiho kwitwa igisiga bitewe n'ishusho yacyo idasanzwe kigaragaza nk'igisiga mu gihe kiri kuguruka mu kirere. Kikaba cyarakozwe n'uruganda rwa Northrop Grumman rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1997 ku kiguzi cya biliyoni 2 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika nk'igiciro cya buri ndege imwe gusa y'ubu bwoko. Ibi rero bituma izi ndege ziba iza mbere zihenze mu isi mu ndege zose z'intambara. B2 ibishobora koherezwa muri misiyo za kure cyane ku buryo inashobora kuguruka ibirometero bigera ku 12,000 nta kongeramo ibitoro. Iyo bibaye ngombwa ko ibitoro byongerwamo ibibasha no kunywera mu kirere. Iyi ndege igira uburebure bwa metero 52 kuva ku ibaba rimwe ugana ku rindi ndetse n'ubwa metero 21 kuva imbere ugana inyuma. Si ibyo gusa kuko inagira uburemere bwa toni 170. Iki kidege gifitemo ububiko bw'imbere bushobora kujyamo ibisasu bifite toni 18, ububiko buzwi nka Internal Bomb Bay. Kandi gutwara ibyo bisasu birimo bombe zisanzwe ndetse n'ibya kirimbuzi niyo biziye indege kugenda ku muvuduko usanzwe, kandi nta gisasu na kimwe kigaragara inyuma y'iyi ndege, byose bibitsemo imbere hayo. Imiterere ya B2 Spirit bomba ubona yo kwiburungushura ndetse no kugira umubyimba muto bituma yihuta cyane mu kirere ku buryo yisha za radari ndetse ikanagendera hejuru cyane ku butumburuke bwa metero 15,000. Ubu bushobozi bwose iyi ndege ifite wishyira ku rwego rwo guhangana na cya gikoko cy'indege y'Abarusiya ya Tupolev Tu-160, nacyo kirasiba ibisasu karundura nubwo cyo kigenda ku muvuduko kubye kabiri uwijwi. Kuri iyo ngingo Tupolev kabiri hejuru ya B2. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere gifite izi ndege zigera kuri 20 nubwo zahoze ari 21 kuko imwe yahiriye ku rugamba mu 2008. Zarwanya urugamba muri Kosovo mu 1999, muri Afghanistan mu 2001, muri Iraq mu 2003, mu gihugu cya Iran mu 2025 ndetse n'ahandi henshi. Ku mwanya wa gatanu hari S-500 ya Defense System, ubwirinzi bw'ikirere bukoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya bushinzwe gukumira icyahungabanya umutekano w'igihugu giturutse ku banzi nka za misile, drone, indege z'intambara ndetse n'ibindi, ku buryo ikoranabuhanga rikumira cyangwa se rikanahagarika icyaturuka kuri ibyo bikoresho by'intambara kije guhungabanya umutekano w'igihugu. Ubwirinzi bwo mu kirere ubusanzwe ni ikintu kiba gitunzwe na buri gihugu gifite igisirikare cyihagazeho, ngira ngo urabyibuka neza yuko n'igisirikare cy'u Rwanda kibufite. Gusa mu bihugu byose byo mu isi igihugu cy'Uburusiya nicyo gifite systeme y'ubwirinzi ihenze kurusha izindi zose, hamwe n'agaciro ka miliyari 2,500,000 z'amadolari kuri iyi systeme ya S-500 ya Defense System. Ubu bwirinzi bw'Uburusiya bufite ubushobozi bwo gusama ibisasu birenga 50 mu isegonda rimwe. Ubwo kandi haba harimo na za misile ballistic za zindi zigenda ku muvuduko munini cyane ukubye inshuro nyinshi uwijwe. Ubu bwirinzi bukumira iyo misile cyangwa igisasu guturuka mu birometero 600 uvuye aho igipimo cyayo kiri. Iyi systeme rero y'ikoranabuhanga yakozwe mu rwego rwo gusimbuza ndetse no kuzamura systeme yari iriho ya S-400. Izi S-500 zatangiye gukoreshwa mu 2016, zemezwa bidasubirwaho mu 2021 kubera ikoranabuhanga ridasanzwe ryagendaga ryongerwamo. Nta gushidikanya rero iyi S-500 ifatwa nk'azaza mu ntambara ziganjemo ikoranabuhanga ridasanzwe, cyane ko bufite ubushobozi bwo guhagarika n'ibisasu bidasanzwe biba bishobora kugenda ku muvuduko ku byiciro 15 wijwe. Gusa ubwirinzi bwo mu kirere uko bwaba bumeze kose ntibushobora guhagarika ibitero byo mu kirere ku rugero rw'100%, kuko hari biba bishobora kubuca muri humye, kuko mu gihe harashwe za misile nyinshi cyangwa ibisasu byinshi biba bishobora kujijisha ubwirinzi maze bimwe muri byo bikagera ku ntego yabyo. Ku mwanya wa kane hari Zumwalt Destroyer. Ubu ni ubwato karundura bw'intambara bugira ubushobozi bwo kwataka bukarasa ibisasu mu kirere, mu mazi no ku butaka mu ntera ibarirwa mu birometero uvuye aho buri. Ubu ni ubwato budasanzwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bufite agaciro ka biliyoni 4 na miliyoni 500 z'amadolari ku bwato bumwe gusa bw'ubu bwoko. Zumwalt Destroyer niyo destroyer ihenze kurusha izindi zose mu isi. Hamaze kubakwa ubwato bugera kuri 3 bw'ubu bwoko, nubwo rwose byari biteganyijwe yuko hazubaka ubugera kuri 32, gusa igiciro cy'umurengera bisaba kugira ngo ubwato bwubakwe cyatumye bitagerwaho. Iki gikoko cy'ubwato kigira uburebure bwa metero 190 hamwe n'umuremere bwa tone 15,000, bukagira ubushobozi bwo kwakira abasirikare bagera ku 140, ariko bakaba ari bake ugereranyije n'andi ma destroyers kuko akazi kayo kenshi gakorwa na za robo ndetse n'ubwenge bukorano artificial intelligence, kubera ubwato bukora mu ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare ryo mu kiragano gifatwa nk'ikizaza.
Mu bihumbi 2001 nibwo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye gutekereza umushinga wo gukora ubwato burimbura kandi bufite ikoranabuhanga rishya byemezwa ko buzitwa Zumwalt class kubwo guha icyubahiro General Admiral Elmo Zumwalt wari umugaba w'ingabo zirwanira mu mazi mu 1950 kugeza mu 1970 mu ntambara ya Vietnam. Impamvu nyamukuru ni uko uyu mujenerali yari umuhanga cyane mu by'intambara, akaba yarafatiye runini uruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziherereyeho muri iyo ntambara. Gusa umushinga nyawo wo kubaka ubu bwato watangiye mu 2009, ubwato bwa mbere butangira akazi mu 2016, ariko kugeza ubu haracyongerwamo ikoranabuhanga kuko biteganywa yuko ubu bwato buzarwana intambara kugeza no mu myaka ya 2060. Nubwo ubu bwato bwa Zumwalt class bufite ubushobozi bwo kurwanya ibiva mu kirere, mu mazi ndetse no ku butaka, bwakozwe cyane cyane hagamijwe gufasha abarwana ku butaka, ubu bwato burwanira ku nkombe. Ku mwanya wa gatatu hari Dreadnought class submarine. Ubu ni ubwato bugendera munsi y'inyanja bukoreshwa n'igisirikare cy'ubwami bw'Ubwongereza, agaciro kabwo akaba ari billion 8 z'amadolari ku bwato bumwe gusa bw'ubu bwoko. Iyi submarine ntisanzwe, ikoranye ikoranabuhanga rigezweho kandi n'ubwato bwo mu bwoko bushya, ndetse kubwubaka ntibirarangira neza kuko byatangiye mu 2016 bikaba biteganyijwe yuko bizarangira byuzuye mu 2030. Izi Dreadnought class submarines zizaba zisimbuye Vanguard class zatangiye akazi mu myaka y'1990, ubu zikaba zitagikoreshwa. Dreadnought class hamwe n'igiciro cya billion 8 z'amadolari ni kimwe mu bikoresho by'igisirikare bihenze kurusha ibindi mu mateka y'isi. Zaba ifite ubushobozi bwo gutwara ibisasu biremereye birimo n'ibya kirimbuzi, ibizatuma ubushobozi n'imbaraga by'igisirikare cy'Ubwongereza birushaho kwiyongera. Ubuhangange bw'ubwato bugendera munsi y'inyanja bukazaha ubushobozi igisirikare cy'Ubwongereza kirwanira mu mazi Royal Navy bwo guhangana n'Uburusiya ndetse na Amerika mu nyanja, kuko buzaba buri ku rwego rwa SN class y'Abarusiya ndetse na HE class ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta y'Ubwongereza iteganya kubaka ubwato bw'ubwoko bugera kuri 4 mu mushinga uzatwara miliyaridi 40 z'amapaundi. Aya ni miliyaridi zisaga 55 z'amadolari ya Amerika, bukazaba bushobora kugenda igihe kirekire kigera ku mezi 6 munsi y'inyanja nta kuzamuka. Ubushobozi budasanzwe buzaba bufite hazaba harimo no gukwisha ndetse no gukumira intwaro ziri muri za kirimbuzi, ndetse bufite sensors zidasanzwe zo gutahura umwanzi, bukagira n'ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare, utibagiwe n'ubwenge bukorano artificial intelligence. Byose biha ubushobozi bwo kwirwanaho no mu gihe abasirikare 130 baburimo babinaniwe. Ku mwanya wa kabiri hari Fujian Type 003 aircraft carrier. Ubu ni ubwato rutura bw'Abashinwa, bukaba ubwato karundura buparika y'indege z'intambara kubera ikibuga cyazo bukoranye. Ubwato bumwe gusa bw'ubu bwoko bufite agaciro ka miliyaridi 9 z'amadolari ya Amerika. Igisirikare cy'Ubushinwa kikaba cyarabushyize ahagaragara ku wa 17 Kamena 2022 ku bufatanye n'uruganda rwa Jiangnan Shipyard ruherereye Shanghai. Ubu bwato bugira uburebure bwa metero 316 n'uburemere bwa toni zisaga 80,000, bukaba bufite ubushobozi bwo kwikorera indege zisaga 70 zirimo n'iza J-15 na J-20 z'Abashinwa, za drone, indege z'ubutasi ndetse n'izindi, utibagiwe n'abasirikare basaga 1500 bashobora kujya muri ubu bwato bumwe gusa. Bivugwa ko Leta y'Ubushinwa izatangira gukoresha ubu bwato bidasubirwaho mu 2026 nyuma y'amagerageza yose bwanyujijwemo kuva mu 2022. Ubu bwato bwaje ari aircraft carrier ya gatatu, ubwato buzwiho kwikorera indege z'intambara Ubushinwa butunze nyuma ya Liaoning ndetse na Shandong. Ariko ubu ngubu bwa Fujian Type burihariye cyane mu miterere igezweho, ndetse buri no ku rwego rw'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikorera indege z'intambara, haba mu bunini, uburemere ndetse no mu ikoranabuhanga ry'ubwirinzi, kuko mu gihe ubu bwato bwa Fujian burashweho buba bushobora kwirwanaho binyuze muri systeme yabwo ibasha kurwanya ibitero byose byabugabwaho. Iri koranabuhanga ryitwa Ship Self Defense System, rikaba rituma ubwato burekura bwanga ibisasu bizimye bije bibusanga. Ubwato buri mu bishimangira ihangana ry'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko iki gikoko cy'ubwato kiri mu bihanganishije ibihugu byombi haba mu mazi ndetse no mu kirere, cyane ko ubu bwato buba butwaye indege z'intambara. Ku mwanya wa mbere hari Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier, ubwato bwikorera indege z'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki nicyo gikoresho cya gisirikare gihenze kurusha ibindi byose mu isi, ndetse bukaba ubwato bunini kurusha ubundi bwose mu isi, hamwe n'uburebure bwa metero 337 ndetse n'uburemere bwa toni 100,000. Agaciro kabwo ni miliyaridi 13 z'amadolari ya Amerika, bibugira igikoresho cya mbere gihenze mu isi ya gisirikare. Ubu bwato bugira ikibuga cy'indege, ikibuga kikorera indege z'intambara zirimo za fighter jets, bombers, amadrone, za kajugujugu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, ku buryo butwara izo ndege icyarimwe zikavanwa hamwe zijya ahandi, bitabaye ngombwa yuko hifashishwa ikirere cy'igihugu icyo ari cyo cyose. Ubu bwato bwitiriwe perezida wa 38 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Gerald R. Ford, bwashyizwe ahagaragara mu 2017 butangira akazi bidasubirwaho mu 2022,
bufite ubushobozi bwo kwikorera indege z'intambara zisaga 85, ariko bukaba bwakwikorera n'ibisasu biremereye kandi by'ubwoko butandukanye harimo na za misile. Ubwato bwifitemo za radar zifasha gutahura ibizazane buri hafi, bukagira moteri ebyiri zifite ingufu zikomeye cyane ku buryo biha ubushobozi ubwato bwo kugenda imyaka isaga 20 nta kongeramo igitoro. Yego nibyo, ubwato bushobora kugenda imyaka 20 nta kunywesha. Bibarwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubwato bwikorera indege busaga 50, gusa ubwo mu bwoko bwa Gerald R. Ford class ni bumwe gusa, ariko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giteganya yuko hazubaka ubundi bwato bw'ubwoko bukagera ku 10 mu mushinga uzafata imyaka 10 by'imyaka. Ngibi ibikoresho by'intambara bihenze kurusha ibindi mu isi, gusa bivugwa yuko hari ibindi bihenze cyane higanjemo amato, ariko igiciro cyabyo kikaba kitazwi neza. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Niba iyi video wayikunze, turakwibutsa gukanda like cyangwa ukanayisangiza abandi kugira ngo nabibashe kubageraho. Komeza kubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye ukanda kuri iyo video iri muri screen yawe.